Chinsa ni Ikomi mwancho muligereria bwegetaseni kia Ndizi TV ni karongo kwaregania ase mesa ya mangana mayanku manyia senchira y'obwenge ndararia yagendete gokoreka imena isiko y'orugongo rwa Gusii na Kenya yonsi chinga kibonongo kumanya ogendere ko bamona inche gwikomo elio nabo igoto bwati gwetera Ndizi TV News Digital abone nsensemo Facebook nabo igo Ndizi TV News asensemo ya YouTube na indekero bwata chingaki nabo go tweet @Ndizi TV News osotume ekerengera kiao gwetera se namba yesimi botambe ere ase TV yao na mange bona korekire inyoranga eyene wiki yaba wakili osaba manyibeli chike manyekanete buna Lego week abo asaba Kenya ensengi magusa sense ya Kenya bagucha konyora maigelio novosemia koru asaba manyabu beli chiko igoro yebinte binge biribatamanyeti igoro yeli chiko igobana to baisa gosuka ngoira nanda segeke kekerebosyo nkomanyia yomona yanda mange asenchera yobwenge kwa Sara nyarangi Ontia na endeni gotokoya chaka koruase county ya Nyamira litukeli molioka maega yo mosacha bw'emyaka 39 kumutacheranse omwana bw'emyaka 9 abwigoro litukolia lero mosacho yo ikiwe bosyo bw'ekegambero kya Nyamira abwasanchiranire goikirania okomocha okwo nyora omo muteneneri bw'abana asamangana yebina by'abana okwanire amona balikia mangana na kubuli abaibuli botambe kolenda abana babo chinga kibako batuma gochiandonsi nigo baigabuli abaibuli wakorobo tirimolioka chinga kiekorekenga bunekyo giekiraniwe inyoro mokagiru yo nigaikiranetie egekoru ekyo litukole igoro asenseme ya Sironga county ya Nyamira. Ni huzuni sana watoto wakidhulumiwa hivyo. Kwa hii miezi karibu 3 tumekuwa na cases karibu 4 na zingine hata isiripotiwi. Tunahimiza public in case wakiona kesi kama hiyo wa report immediately. Ndio tusuie na tulinde watoto wetu. Na pia wazazi walinde watoto. Omonya kirogo bwekyombe kyabaigereri beli chiko Law Society of Kenya orosagia rwa Southwest Gideon Nyambati nigatebire nigabantu baguchokoegwo bosemia bwabosa keboke obosemi bwabosa igoro yeli chiko aya nigatebira abantu abange mpamanyetia mange igoro yeli chiko korende chinga kense ya Kenya ekoinyora wiki y'abawakili gosaba manyibeli chiko abakenya mbabwatari bagalia bene lyogosemiwa mange igoro yeli chiko inyora aya nigagocha chingaki abawakili bonsi bagendrete kuinyora na guchengere wiki yeli chiko. In every year we do organize legal awareness week and the legal clinic to inform members of the public on the rights which they are supposed to receive from members of the judiciary and RSK. It will run for 5 high court stations under the Kisii, Southwest branch. That's Nyamira, Kisii, Kirigoris, Migori and Homa Bay respectively. And all members of the public who maybe have an issue to do with the legal advice, you will be given free of charge. At the end of the week, on Friday, we are likely to visit the Manga Children's Home and the Kisii prison, where we'll give legal services and also give some kind of gifts to kids who are accompanying their parents in Kisii Women Prison. Abantu bale nobolema nigaschinga kiechi bagendete konyoro bokonyi koruase omugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati ase ward ya Ibeno egotoka se bunge ya Nyalibali Masaba korengana no mugavana bwe county ya Kisii eyona nchere yamayo wikira nyumurobelyo olio orengete gokonya abantu abo bale nobolema chinga kiecho boigo nigarure bitanda gocha senyagitari ya Ibeno Muriketu bumangana Amayia Josephat Hamisi na arasense meyo achigotoroselero boti ururu ikiranu gekoraga ensa eyemo yabono botuko kolende aya naro agendreta sensemo ya Ibeno. Chenye iwa kokoru lero
Nere ya maana sana Gusii muhimu ndatebe nechigo konya balemavu ase bintu binde binge torabe to expound keremu gochanya gitari assessment yege gokoru bate kadi note binego chiko konya ngoro ya drug abuse ngoro ya drug abuse swaito ni kupatwa na msowazo wasema nini kwa mantaba panene ita mantaba kuliwe ita aso kunywa maji kwa bande baso ngenda Ontia Meru masubati kawira mwangaza nigo bono akwanire igoro yoko ngusana na kogendete kwene kiwase county ejo amona ba MCA ase county assembly ya Meru korengana na kawira nigatebire taligo chako gosererigwa na montonde bwensi korendekerenga kyaya no kurwa bokorari gochasa bamenyi be county ya Meru mwangaza niganyariko baga korangirwa nekyombekeria kyogotuka chimbwa chingi ya EACC asoko mochigwa buna nigalika abantu ase county ya Meru keboiri ayo oyakanire kawira mwangaza na goteba nigabwatire richi kobune bwenerete asoko likabo bisa ase county yo ya Meru. Wengine wanasema sijui wametolewa kwa WhatsApp group, sijui imeenda namna gani. I'm the one who created the WhatsApp group. How do you stay in the same group na msikizaji? Na left. Hamwezi. Ukiona group haifanyi kazi na mpelekani, then una left. Na kuleft si hatia ya kupelekwa EACC. Uwezi enda kupeleka mtu kwa EACC kwa sababu ameremove ama ameleft kwa group. Hiyo group ni mpango ya kienyeji na inaisha kienyeji. Hakuna mahali ya sheria iko hapo. Na sasa kwa sababu kuna hiyo kasumba ya kwamba watu wanashimbiana mashimo, mimi naye sitakubali. Nataka muniletee something that is written, that is what you want is this one. You want this certain amount of money. These are the procedures. These are the people that will be held accountable in case the funds go wrong. This is the way for us to go. This is the amount of money. Hiyo tu. Na mimi kwangu pesa ikifika na igongesha mashinani mara moja. Because at the end of the day we serve the same people. Hakuna watu wa governor ni mama. Hakuna watu wa MC. Oyo kabeire omo Chief Administrative Secretary nsemo yobulendi Hussein Dado wano nigesokire na kwegerere serikali ya Kenya kwanza inze omuraibwense Dr. William Ruto abo asatebire bali bakomomochia anene korwa sensemo yo kwamereria serikali go opposition naba Kenya bande banyariko mwaba komwachinga kichinyororo elianyariko bakawikira nimero bilone chira elialierete abakenya chinga kiale kuligia chikura asobocholi bumwakoyo kolengana na Dado Ruto nigagendrete gokora emirimo ya sebono na igo kugania bali bakomomochia batigeri morioka na likalia ya kumubwatesia elikonekya mne ndoto yense ya Kenya gukina kiuchumi yagendereire asenchira yobotoereru. Promise that he is going to look after hustlers by extending credit and faster development with less dipping of the hands in the coffers of the government. I am asking our Kenyan brothers and sisters, give this government some time. The prices are going to go up in the next few weeks or even months because of two major issues which are out of our control as UDA government. Number one, there is very severe drought which has not happened in nearly 40 decades. That's when William Ruto took over with an empty coffers. Secondly, the economy is driven by oil. Today, because of the war in Russia and Ukraine, oil prices are going up. OPEC met with Russian president and they decided to withhold the 2.5 million barrels per day
so that the prices can go up. When prices go up internationally, it will go up here. But this is a short-term thing. When a child is born, a child is allowed to crawl, then start learning how to stand and walk later. Buna enchera moyo gokinia ebirengo byobo chenu no bokora libondo bonge ase county ya Garissa bona babwatani ao koro sensemo ya serikali na bali batali abe serikali gose private baboliwe kubwatira naso bwamo ile kwene kyabone county ya Garissa ngosukere bosyo ke magenderero ase chinsemo ao mono asensemo yobo chenu. Yene nkwana yo governor bwe county yo Nathif Jama oya kwana ya chingaki aigora bene nyagitali ya Emirates ensemo ya bula takwa abwasate bire nyagitali yo nechiko konya bamenyi asokuru bokoreri ao Chinsa emerongo ebere na inye chingaki echote bire county ya Garissa no nyegi akire no muchando bwenchara amono murakera mbagendrete gokora aliya konyalekana bune serikali ye county naboiga serikali enene kwene kyabuna abantu ngokonyo bale asensemeyo. Nachoma mahindi, nauza njuku karanga, nauza maembe na avocado. Sasa hata sina pesa ya kuuza. Nao wanakuja wanatuambia leo tutaangusha hizi vipanda chini, mjipange. Usiku waliangusha sote. Sasa hata mimi sina vile nitafanya. Hata leo nimeshinda tu kwa nyumba nikipoeka ndio nimekuja tu hapa sasa. Hata watoto wanaenda kulala njaa. Niko na watoto shule wanategemea hapa. Nikiuza hiyo kitu kidogo, nikisha kuuza nilipe chama 100, ikirudi ndio napeleka shuleni. Sasa hata sina pesa yoyote. Sina kitu yoyote, sina vile nitafanya sasa. Sina mbele na nyuma sasa. Mimi ni mwenyeji wa hii barabara. Tumeanza 2015. Wamama wa Asla kabla hapa ijengwe. Hapa ilikuwa na uwizi wengi sana. Tukakuja kwenye barabara. Barabara imesaidia wamama. Hapa ndio tunatafuta karo yetu. Kwanza mimi nachoma samaki pale. Tulipopelekwa kwa chief, tulipelekwa Timoshi inaua watoto shuleni. Penye tumeweka meko ni mbali sana na hii shule. Ya pili, wamama wa mboga, wakikata mboga wanapigia watoto wa shule kelele. Kila mwaka watoto wa hii shule wanafanya mtihani. Watoto wanapass. Hakuna mambo ya chakelele. Pale tukiambiwa chief mwenyewe alituambia atatupatia siku ya kukuja kukata vibanda ibaki nusu. Hapo ndio tunategemea school fees ya watoto. Mimi niko na watoto kwa high school. Sina mbele wala nyuma. Mbona wakati chief alikuwa anazunguka, hakuja tuambia mfanyeni hivi sababu tumemwongojea mpaka dakika ya mwisho. Hajakuja kutuambia wamama wa vibanda muondokeni wala mfanye kitu kama hii. Obonchoria bwabotambe nigo bwatenete asensema ya Dandora phase 5 imeyomochio Nairobi obutukubugo kiera rero magegaje bibanda bya baonia bale mbarabale ne para enene gotagorwa kolengana nabonia abo amo nabamenyi bensemeyo ya Dandora phase 5 nigo bamochiri umo chief wensemeyo asogotuma gwetania abasae emerongene abo baikeranetie obosalia na gotagora ebibanda byabo. Kolengana na baraboni ko baganiri umuraibuense Dr. William Ruto wesoanania elioko bakonya asengencha bange babo nigo barabaibuli abande bwatabana chiskuru na igo ni cheko bakongu asogwakane fees na kerokende konyora endagira. Nachoma mahindi, nauza njuku karanga, nauza maembe na avocado. Sasa hata sina pesa ya kuuza. Nao wanakuja wanatuambia leo tutaangusha hizi vipanda chini, mjipange. Usiku waliangusha sote. Sasa hata mimi sina vile nitafanya. Hata leo nimeshinda tu kwa nyumba nikipoeka ndio nimekuja tu hapa sasa. Hata watoto wanaenda kulala njaa. Niko na watoto shule wanategemea hapa. Nikiuza hiyo kitu kidogo, nikisha kuuza nilipe chama 100, ikirudi ndio napeleka shuleni. Sasa hata sina pesa yoyote. Sina kitu yoyote, sina vile nitafanya sasa. Sina mbele na nyuma sasa. Mimi ni mwenyeji wa hii barabara. Tumeanza 2015. Wamama wa Asla kabla hapa ijengwe. Hapa ilikuwa na uwizi wengi sana. Tukakuja kwenye barabara. Barabara imesaidia wamama. Hapa ndio tunatafuta karo yetu. Kwanza mimi nachoma samaki pale.
Tulipopelekwa kwa chief, tulipelekwa ati moshi inaua watoto shuleni. Penye tumeweka meko ni mbali sana na hii shule. Ya pili, wamama wa mboga wakikata mboga wanapigia watoto wa shule kelele. Kila mwaka watoto wa hii shule wanafanya mtihani, watoto wanapass. Hakuna mambo ya chakelele. Pale tukiambiwa, chief mwenyewe alituambia atatupatia siku ya kukuja kukata vibanda ibaki nusu. Hapo ndio tunategemea school fees ya watoto. Mimi niko na watoto kwa high school. Sina mbele wala nyuma. Mbona wakati chief alikuwa anazunguka, hakuja tuambia mufanyeni hivi mufanyeni. Kobwatekana n'omuchando bw'omurakera nabo igenchara oyogendereta ase county chinyinga sense ya Kenya muraibwense nigaboria abakenya bonsi gosimeke emete menge bunenchera yamo yo komenta manani na kero kende konyore mbure nyinge ase county chirichakire n'omuchando bw'omurakera ne county chonsi ngane ijo nigo yairwe chinguru amo n'omunyakero gobwikiombe kya maendeleo ya wanawake Kenya Rahab Mwikali oyote bire muna kero mo Kenya na bwanete gosimeka emete chimia isato kera omutienyi elio gokonya gukinia linani asense ya Kenya nyoro endoto y'umuraibwense Dr. Ruto nigaganitie kupande miti. Nilikuwa mashujaa kabla sijaondoka, nilitoka mashujaa na Excellency Dr. William Ruto akasema kila mtu atapanda miti 300. Sasa tunangoja Your Excellency serikali ikae chini, ministers wakae chini, msichana wa environment ni rafiki yetu, tuanze kupanda miti. Sasa sisi hatupigani na mambo mingi. We are supporting the government and that is where we are. We don't struggle as an institution because it is our policy that we support the government. Sasa tuko hapa, wale wako upande ile na rais mwenyewe anjue sisi maendeleo ya wanawake. Tulisimama tukaongea mengi. na korwa sebirubo bie chigosori omurike itsobwa mangana ye chigosori captain 001 na agendete wika segeti kianyatieko abwa sanegeti chigosori gatia bagosori korwa se timu ya Ndizi TV FC na barokya benkoyo korwa se timu ya Kisii coaches abwa sibaru etemakari yokobekane golia yemo aseyemo abwa se chitimu echibere chagokerete obubuyobu gose chagokerete amachibwa yokorengana na barokya gosabarokigwa korwa se etimu ya Kisii coaches nigo bagetembia mono ase getaseni kya Ndizi TV kwaregania chigosori echo ase batebire necho kobeka minane getindi na inda samatukari bosio na wakangambia mono asa bagosoria ba Ndizi TV. Ndizi TV yabere kwende station ingia ase abantu munantu akabantu abande twasire chinyasore ime abande chingaki munabona utange turangao okoba yebintu muneyo Ndizi TV yanjire gotoretera umpira munoyo twanyare goekonya ne twanyare gocha gwisukuma gaiga tore na kiturasike mutu azin kwa play game imekuwa hapa imekuwa game nzuri na game safi tumecheza tumeizi vizuri kila mtu nimeona ameenjoy tumeenda 1-1 na hiyo ni morale asama litangoro ku light red oyori coach ya Gusii Starlet na Nyamira Football Club na enda ninje chairman ya Kisii Football Coaches Association yego tukori lero twabwata chief friendly twakira na Ndizi TV mwanzo gocho gosone chirefari yego mpiro bero muya utatiga bono abantu bana bakwali tumazoezi buya lakini I think they have done at their best level na enda Ndizi TV ndo chimubwate timu ingia ndaga tamulenge ilisana musoya abana ba seliki pia mona sana seli tankuruku Alan Diop mchezaji korwa set timu ya coaches ya Kisii County
In fact hapa muraba ba Ndizi TV nabaya batemire gotominyoki mbabwate experience yake lakini rende twabaire experience yeli saine esengencho ntungwa katore league togo sabe management ye ne barete se league rinde tunyale ko batukuminyokani buya bia mono sana na ende mugendere igo bono lienge ngaki mocha koirana na omukobogori chigori ne gune Mwenchu murigereria na rayu asebono kulinde tomo chako baime ya Ndizi TV esengencho gekoraga ensa eyemo yabono botuko na baiga Chinsa isato che botuko bwarero ngocha mole kumerana noyo Minto Vincent Onyancha asemesa ya mangana maya achigo kumanya yo mona yanda mange asenchira yo wekera nukulinde to wakangambia mono asebali mwensi mwa ya bwatiri gwetera asenchira ye mitandao inyora Ndizi TV News Digital abonensemo ya Facebook na baigo Ndizi TV News sensemo ya YouTube na bali mogo tuma ujumbe ino go SMS to wakangambia mono na butambe namba isi minera TV yao na bogo tuma ekerengereri kyao olito baterana komo kwene kyabuna chibicha na mariogi agwikira senchira yo boikira nukigima nigakoro kwa Abigail Nyanchama inyora bona chigo chokoraga Ikomi ne moigoro no chikomerana na papa antivirus asomo buli bwechingero na papa yoto baisa gosuka asengencho Chinsa chichiwika mochikomerana nere aigaime ya Ndizi TV nchini ngonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita na kuganiro twaro buligereria burubya ime ya Ndizi TV. Ndizi TV, ubwansu bw'umugusii.